Ton ottimist iktar mis-soltu fil-messaġġ li kiteb il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qabel jerġa' jibda summit tal-mexxejja fi Brussell. Dan hu l-aħħar summit taħt il-Presidenza Maltija. Il-President Tusk innota kif minkejja li movimenti populisti kienu qed jieħdu ċertu popolarità u importanza fl-aħħar snin. Fix-xhur li għaddew kien hemm riżultati inkoraġġanti fl-elezzjonijiet fosthom fi Franza fejn il-populiżmu sofra telfiet kbar. Tusk innota b'sodisfazzjon l-Unjoni Ewropea terġa' tidher bħala soluzzjoni. Inkunu ġusti jekk ngħidu li se niltaqgħu f'ċirkustanzi differenti minn dawk tal-aħħar xhur meta l-forzi kontra l-Unjoni Ewropea kienu qed jiżdiedu. Għal Tusk li tkellem ukoll dwar l-isfida tal-immigrazzjoni. Fil-fatt għalkemm bħalissa Malta mhix tiffaċċja l-istess pressjoni ta' pajjiżi oħra, reġa' kien hemm żieda fin-numru ta' immigranti illegali li marru lejn l-Italja permezz tar-rotta taċ-ċentru tal-Mediterran u din kwistjoni li teqpa tħasseb il-mexxejja Ewropej. Fil-fatt din hija waħda mit-temi fuq l-aġenda kif imħejja mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej f'kull Kunsill Ġenerali, presedut mill-Ministru Helena Dalli. The Council will be calling on Member States to step up coordination and delivery on the contents of the Malta Declaration, along with other initiatives to stem migratory flows in the central Mediterranean region. There will be emphasis on the reform of the common European asylum system, now that there is a common understanding that the Dublin system should strike the right balance between responsibility and solidarity. Ma jonqos lanqas li fuq l-aġenda jkun hemm ukoll Brexit fejn filwaqt il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May tat il-preżentazzjoni tagħha. Is-27 pajjiż ieħor jerġgħu jiddiskutu weħdhom. A successful outcome and hence the unity among the EU 27 remains our priority. The priority for the EU 27 remains to secure the least disruptive outcome for the citizens, businesses and countries. Time is not on our side and we welcome the fact that we are on target and talks with the United Kingdom have started as planned. Temi oħra li se jkunu diskussi huma l-impjiegi, il-kompetittività u s-sigurtà.